nya le wolɔnu vavã wolɔnu blibo la me ɖe asi nya wɔ didi elabena le lɔlɔ si ne tɔ na mi eye wɔ ame nu ƒe kpeɖeŋu si míawo hã míeva gbɔ eye míeɖe fia be míelɔ o ta na ɖe wo dzimedzidziwo na mi aƒetɔ bena míanya o abe ale si nènya mi ene eye ne ame siwo me míele ame siwo dome míele agbe nɔm le egbea wokpɔ míaƒe agbenɔnɔa woado dzesii bena esiae nye Mawu ƒe nuwɔwɔ bena woadi o eye woawo hã woanya o akpe na wo bena ablɔ ɖe ŋutifafa dzidzeme si le mewò la asu ame siwo katã ate ɖe ŋutiwò la si elabena nena wosu míawo hã mía siwo ho bobonyetɔwo ɖa le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Míanɔ anyi le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Hallelujah. Gblɔ na nɔviwo be ele na wò be nàgba ana si ye tsaka le mi kpakple wotsɔ si va yi la dome. Ele na wò be nàgba ana si le mi kpakple wotsɔ si va yi la dome. Hallelujah. Nu sie nye agba si dzie wotona tsona tɔ. Nu si dzi wotsona tsona tɔ ye woyɔna be ana le ʋegbe me. Ame geɖewoa wogblɔ be yewodzo le ame siwo nye tsã gbɔ eye yewova Yesu gbɔ eye yewoge ɖe agbe yeye me gake wonɔna ŋku lém ɖe eŋuti kpɔ be le yiwo dzi be woanɔ na yiwo eye yewova Yesu gbɔ ɖe ele na yiwo nenema ɖoa womese nyateƒe la hafi va Yesu gbɔ womese nyateƒea kekeŋ o. Nu yiwo se nye be ne exɔ Yesu la ekema vevesesewo katã nu atsi le woagbe me. Ne exɔ Yesu la ekema magale dɔ kpɔ o. Ne exɔ Yesu la ekema nu sia nu si newɔ la adze edzi na abe ale si nedzi ene. Ne exɔ Yesu la amewo katã woanɔ anyi kpakple le ŋutifafa me. Ne exɔ Yesu la ame aɖeke mafi o. Ne exɔ Yesu la wodze na wo katã woanye tɔwo. Ta wovana ne womekpɔ nua nenema o koa wobe yewoatrɔ yi afi si yewotso la boŋ. Ekema wotrɔ dzo. Nu ka ta wote trɔ dzo ɖo? Elabena womegba ana si le woƒe egbea kple tsɔ si va yi la dome o. Gake ne edzi be yeadzo le xexea me keŋkeŋ la ele na wò be nu si ye awɔe be nu adze edzi na le xexea mea nàgbe nu le egbɔ eya ko. Egbe ƒe mawunya ƒe tanyae nye kaklã tso gbe ɖe gbɔ. Ame aɖe gblɔ na nɔvia be gbe ɖe bu keŋkeŋ. Tsã le vo, tsã va yi, nu xoxowo katã nu va yi. Enye nya mie gblɔna kpakple nu, gake ɖo la va me le míaƒe agbe me. Ewo ŋutɔ ɖo la kpɔ gbɔ be ye klã tso yeƒe etsɔ si va yi la gbɔ. Ye klã tso yeƒe gbeɖe gbɔ. Ye klã tso yeƒe gbeɖegbe gbɔ. Mama le yewo dome. Mama le yewo dome abe ale ye mama le anyigba kple dziƒo dome ene. Mekae le eƒe agbagba dzedze me ate dzo tso anyigba dzi kɔ yi dziƒo zi ɖeka o. Mekae ate wɔ? Mama le dziƒo kpakple anyigba dome. Ta ele na wo be nàde mama egbe ƒe agbe yi ne le kpakple etsɔ si va yi ƒe agbe dome. Eya koe nàte anɔ anyi kpakple Kristo nenye be netsɔ agbe na Kristo nyateƒe. Le
tiens pas que le banto t'as eu à siècle je peux que lui à siècle il va avoir des kéliam ni le nyado le tefema voici ya le noir elle va nya akbora bede non non me kameye omlon ma le nami ni nyebe nya glory la le no Israël va y yenko enye Elia sia Biblia na minya be echochifi yake meka fonvi onyo meka enye to meka enye no ede srokpoa edivi kpoa Biblia me blo na mio wa enye ameade si va do Israël le meye Ahab nyefia e ode Jezabel vo e ono anu tovo ekplo Israël de tros vo subona e mau jibe ya na Israël du kona nyebe yere kako enye mo yere kako ejebo wasubo e ata nyagloila Elia ba yi Ahab fi alagbo e oglo na bo chogbeji eti magade ta le Israël ni bandio zamuha maga ajao negbe le nye le Elia pe enyagboblo nuko Ahab trosubola ta numa o me di vovona egbo e ko abe jefenya Elia glonya ma vo ko yojo consider the car etimejo beleti de ka etimejo leti eve eton ene Ahab je gbogbo bo abe nya me nya nu dogole nu ko yowe ibe di Elia bana odi o mo pe leti aton ade leti ewo pereka etime de ta anu ro le me tu kala pereka ko la fin feve odi Elia eju bo me na nya we fie ke mo wa yi Benin wa yi Ghana Burkina Niger Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal afio odi kata o mo pe pourtant pour la femme be Elia va do dona have na du ko kata wa fufu begbe yeho ya do gbara yeho ana tiada Elia kamona du ko blibola asere kaiye ni anon du la jogbe anodu dum la veme ne mi be wasubo mawula isubo yehowa na nye bale ye mawuna mila e ka mi subo balbon ya ke gbe elebe mi anya amaka enye maw le Israël e ata efia naba bal ponu no la okatan pe asa te ponu no la okatan wa va mi du ko mi kwe mi di enyi evenami nyereka ko eliegba aba yehowa fa subo la ene bal ba subola la fa ne weya la fa ne asa te subola la fa ne blaton mina o ne cho enyi si jojina ogban e wa savona o pe mau bal ni ha ma savona ni mau yehowa mau si ado ya vosanti ple ejola e ya nye mau si mi anya si mi asubo ame ade ke ma dojo de pe vosagomo Jesus ko be nya eje yo to ma ko na na bal matendo e pe nuno la pe egbedodo ranti plejo Yehowa do ranti plejo e Israel dio segon be Yehowa e enye ma e ke ma Elia de gbebana wa le bal be nuno la katan e wa wo oto e vo bal e enye ma si subo me Ahab presran veveto sran Jezabel ole eye Ahabi ba de yana sran Jezabel do me vinto eye oblobe nenye be nketso Elia fe tagalen ekema yemenye Jezabel nenye be nketso Elia be tagalen yemenye fiasron nenye be nketso Elia be tagalen ekema yemenye fiavio nenye be nketso Elia be tagalenu ekema yemenye nyonu vive gangonde oba ibonya yo katana Elia bavondui e ya mesie nyama si ma wonu gan otoji
nyɔnu si ka ada ɖe ŋuti vɔvɔ ɖoe. Eye ma gblɔ na wo be vɔvɔ eya nye nu si gblẽa nu le ame ŋuti o. Eya ta ye Mawu ŋlɔ ɖe Biblia me. Na woŋlɔe ɖe me na mi. Zi 325 be megavɔ̃. Le ƒe ɖeka me, ŋkeke 325 ye le eme. Yi gɔme nye gbe sia gbe, Mawu le gbɔgblɔm na wo be megavɔ̃. Nu ɖeka me nye be trɔ̃subɔlawo, nu yiwo kɔ ɖu ame dzi nye woado vɔvɔ na wo. Ne woawɔ nane kpakpli o la, woado vɔvɔ na wo gbã. Ne vɔ̃ la, ekema wonya be ne yewowɔe kpakple woa, aɖi ŋuti o. Vɔ ne wodo vɔvɔ na wo, eye me vɔ̃ na wo kui ɖeka o la, wonye be ɖu yewo dzi xoxo. Eta Yehowa be megavɔ̃. Ame ɖe sagbe do ye me vɔ̃ oa, gbesa me ŋuti woɖi go. Ame ɖe gblɔ be matsu nu kpakpli o, mekpɔ naneke, mekpɔ sagbe, etɔ vɔvɔ, enye be ye ɖu dzi xoxo, kema ate va yi sagbe do. Elia vɔ̃. Ta egblɔ be ne yekua enyo ena ta le agbea me. Medzi ma gblɔ na wo be Yehowa be megana ta. Megana ta le woagbe me. Mawu mewɔ vɔ kpakpli o. Ne game wòva wɔ vɔa, ewoe le aseyexɔ dzi ge na Yehowa. Menye alɔgbɔnue nako nu eye wò nukokoa etowo asi. Atsiaƒu asi, anyigba anya be ele nu kom, elabena nu si Yehowa le wɔwɔ gea nu gãe. Aleluya. Yehowa va fɔ Elia. Eƒe dɔla ne nuwo ɖu. Egadɔ alɔ, egane nuwo ɖu. Eye wona wodo go le teƒe aɖe. Eye wògblɔ nɛ be nu yiwo mele leke menyo. Tamedzi ma gblɔ na wo be fisia dzo yi. Na va yi asi ami na amebu le Syria, wòanye fia le Syria. Nitsi. Na yi. Na va si ami na amebu le Israel, be wòanye fia le Israel. Eye nye yewo. Va yi si di Elisa, Shafat ƒe vi, na si ami nɛ bena wòanye teƒe nɔla abe nyagblɔɖila le Israel nyigba dzi nye dukɔ. Ame etɔ̃ ye Mawu gblɔ nɛ be ne si ami na wo. Ame gbãtɔ veawo nye fiawo, yi gɔme nye be awɔ wo vɔ hafi va si ami na Elisa. Gake eye wònye be etanana ye koe xɔ Elia ƒe agbeta. Ebe yeadze gɔme kple nuwuwa. Eye wòtsoa Elisa ko va yi dzi. Eli yi woasi amia nɛ hã mewɔe o. Yina míaxlẽ nu yi ye Biblia gblɔ na mía. Eye wòdzo le afi ma. Esi wòdzo le afi ma la, ekpɔ Elisa, Shafat vi, si tsɔ nyi 12 teƒe 12 le agbleŋlɔ mee. Eye eya ŋutɔ le 12liawo ŋu tete. Elia yi egbɔ eye wòtsɔ eƒe awu ʋlaya ƒu gbe ɖe eŋu. Tete Elisa gblẽ nyiawo ɖi, ƒu du kplɔe ɖo eye wògblɔ nɛ be taflatse, na ma ɖagbugbɔ nu na fofonye kple danye, emegbe madze yewo me. Eɖo ŋu nɛ be yi nagatrɔ agbɔ, nu ka mewɔ na o? Tete wòtrɔ tso egbɔ ɖalé nyi 2 hewu eye wòtsɔ nyiawo ƒe ŋutitiawo ɖa lã lae eye wòtsɔe na ameawo ɖu. Emegbe edze Elia yome eye wòsubɔe. Amen. Mawu gblɔ na Elia be ne si ami na Nimshi, wòanye fia le Syria. Ne si ami na Yehu, wòanye fia le Israel. Ne si ami na Elisa, wòanye eteƒe nɔla abe nunɔla abe nyagblɔɖila ene. Gake
eyo nye be Elia ale yo ada fo le me kaba ko le vie neta me va di ni shi be mo me di yewu ha be mo anu dogo le nu ya ekli Elisa la ni sinete pe ya Biblia ba te denti e o de pa o la ya ke fu bedenti ene wo sinamina mema hein de ba o la ya fu bedon abo ma wo be na ba no te fa nya le na on te se go me ma gbro nya de ko mo kanu yo ya de amakaya tan se go na manya manu veve no Elisa ji ba e ya to nya me ade sie efe gbogbo ten se na mau pe baba wa ma nya gbede be nya de Elia be ya glo na e to Yehowa gbo ye esi o tedenti e yo ye gbo ba glo na be okay mo de kuku ta fala chelo de monamde ma vai mato fofonye pakle danye gbo le no me nyi to ma ho pe yayira ma ho pe nse doa me ne ma kpolodo ne ma nyanu ita ebe ma glonya de na ya nka nyamo mbo na ka no ala mu me le igo menye be menye difa yo chole eyo beno aklo ye do han mo o glo na be ne yo glo na be ne sianyine me sianyine o efia nu iwa wo ha ko de jipo ne ha mo we o de katu ya nto se go be maule ye yom eyo va li wa wa de jile po e ya ko kake mo we be Elisa ma tona ma ko yo maka ale ye Elia no eno nti manye faraka manye favo manye poton le juro Biblia menye ne khle nti nya yo jole Biblia pa reyo me anya ba ewo u afa wo tetilenti enu yo no on kwenye ba eno asubo nu ya dibo amere ne wona ya ntomaten wala Elisa one eyo yo na Elisa ba amesi no etikom de Elia pa asiji eiga masu maule Elia koge ya jua Elia ma blena Elisa eya nto le kado do plik me pakple mauta mau blene mau fito fine no vinyo je ma glo no be manye amanwe na nodo manwe na nodo ne zio de manti ne le plik pakple mawa no sia no si kao no sia no si awo na ne lentio no sia no si atengble lentio mau ana anya ana to clown na ne kemali la na mawo esi na ne kemali la na mawo tala no sia no si no anyala mau ana anya nenye be ameade boy na yi ame ana anyala mawo aglo no be yame ya le kegbo ye ohia be Cornelio nesse nyanwila be elebe ya toye be agbe ana Yesu afine agbe vava na su yesi ya kpo dede ya trozu ma be fiado fo mo toa mau do la do de be ne do ame wa yo Simon de si o ya be Petro la bane me die ma gbona obe no si ohia be na anya na nye be edona ka kplikplikplik pape maula anye koe maido o Elisa nya be Elia le jojoge evo Elia sienye amesi subo mole ya me gblena ga mesu ajua de ko glona be no afia nyame na de juka mama no mai mava Elia be Elisa glona be wa fo de ka donye de ka ziale sine lagbe kola nyeha melagbe zomi nye pakplio zomi kuye eku ko ya manye pakplio do ne be ya subo Yesu nyatefala ekema subo enenema na ne kene ga ma ora to egbo Paulo be nuka e amami pakpele ma o pono do nuka
dɔwame alo ehe alo eku alo vɔvɔ nu siwo li fifia nu siwo gbɔna dɔwamea naneke ma mi kpakple Mawu ƒe lɔlɔ si le Kristo Yesu me la me kpɔ. Elisa meɖo to Eliya ƒe egbe o, togbɔ be eya subɔm wole hã. Ne ele ame aɖe subɔm le Mawu ta, ekema nye be Mawu ƒe gbe ye yease, menye amea tɔ kokoko o. Ɖo amegbetɔ te dana ƒu na, ame sia ame te da ƒu, Mawu koe ma da ƒu gbe ɖo. Eye Elisa kpɔe do dzesi be Mawu dɔ Eliya be neva yɔ ye na yea. Nu yi ye wòwɔe nye be enyi eve yi ya ŋutɔ kɔ le eƒe anyigba ŋlɔme le agblea mea. Eva yi wo ati yiwo kpakple lãgbalẽ yiwo woe lé enyiawo ƒoƒu be wote le nua ŋlɔmea, wokɔ wɔ nake kɔ me nyiawo kɔ ɖawo eye wòkɔ na amewo ɖu. Igɔme nye be nu sia nu si ate ŋu agahe yi eƒe dukɔ gbɔa, egblẽ wo dome. Magblẽ ko be ewɔ tsɔ na eɖokui le eƒe agbe me. Etɔa kple nɔwo wokpɔe zi mamlɛa, eƒe aƒemetɔwo kpɔe zi mamlɛa. Egblɔ na wo be miŋlɔm be nyemeganye mia tɔ. Ne miɔ miadze yo nye me, miate ŋu adze yo nye me. Vɔ nyemele mia yo me dze ge o, medzo. Haleluya. Ebe tsɔ aɖe ami le ŋutie, enyi eve, wowu nyi eve le tsɔa me. Eya ŋutɔ wu nyiawo, eya ŋutɔ eko, eya ŋutɔ emewo, eya ŋutɔ eɖawo, eye wòme na amewo ɖu, kɔa ye wodzo. Eka ye woane le wotsɔ wɔ ge. Wonye meawo nye xoxo be nye ame wɔtsɔ nye vɔ. Wonye. Menye be nye menye yewo tɔ. Nye kpakple yewo míaganɔ ɖeka la, kema yewo age ɖe Mawu ƒe ƒomea me. Ne yewo ge ɖe Kristo ƒe ƒomea me la, kema mí kpakple yewo míagate nye ƒometɔ ɖeka. Ame yi be kɔnu menye Didier be kɔnu. Togo be kɔnu menye Didier be kɔnu. Afrika be kɔnu menye Didier be kɔnu. Haleluya. Ne meɖi ɖokui o, ne menye be ye ku o, ekema wotsɔ si va yi agate ŋu alé o, agate ŋu atrɔ yi wotsɔ si va yi la me. Elisa gba ana si le wo kpakple gbeɖeɖome eye wòva yi subɔ Eliya. Yɔyɔ ame mekɔ vɔ Mawu ƒe amenuveve wɔe be eya ese egɔme. Medzi magblɔ na wo be yɔyɔ si Mawu kɔ yɔ wo ɖe, eme kɔ ƒãa. Naneke mate ŋu awɔe be agblɔ nam be yemese egɔme be Mawu yɔ ye o. Biblia na míenye be gbe ɖeka Yesu le tsa ɖim le Galilea ƒua to. Ekpɔ ŋutsuvi eve, Simon si woyɔna be Petro kple Andrea, wole dɔdam ɖe ƒua me, elabena tɔƒodelawo ye wonye. Egblɔ na wo be miva nɔ yonyeme eye mawɔ mi mianye ameɖelawo. Enumake wogblẽ asagoawo ɖi eye wodze eye wome. Amen. Yɔyɔ yi ye Yesu tsɔ yɔ eƒe nusrɔ̃lawoa, ebe ŋgɔ, miva dze yonyeme, miva nɔ yonyeme eye mawɔ mi mianye ameɖelawo. Haleluya. Megblɔ be miva nɔ yonyeme, mawɔ mi mianye piesi klake o. Megblɔ be miva nɔ yonyeme, mawɔ mi
mianye président o. Megblɔ be mi va nɔ yo nye me, mawɔ mi mianye yamebukulawo o. Ebe mi va nɔ yo nye me, mawɔ mi mianye nu ka o. Amedelawo. Amedela. Megblɔ be mianye eʋeawo ɖelawo. Megblɔ be mianye kotokoliawo ɖelawo. Megblɔ be mianye ameyibɔwo ɖelawo o. Megblɔ be mianye yovowo ɖelawo o. Megblɔ be mianye agbalẽnyalawo ɖelawo o. Megblɔ be mianye agbalẽmanyalawo alo klutuwo ɖelawo o. Ebe amewo ɖelawo. Ame nye ame. Ame kɔ. Biblia be enumake Simon Petro kpakple Andrea wogblẽ woƒe asabuwo, wogblẽ woƒe eɖɔawo ɖi eye wodze eyome. Wogblẽ wo ɖi. Hallelujah. Wo ya ɖe leke ne ɖo yɔyɔa ŋuti. Leke ne ɖo yɔyɔa ŋuti. Petro kpakple nɔvia Andrea wogblẽ eɖɔwo ɖe ƒua ta eye wodzo. Meka ɖe edzi be ame aɖewo va kɔ eɖɔwo le ŋutidɔ wɔm alo va kpe da ɖi. Wova si nya be eɖɔ yɔ wogblẽ ɖia asimasi va tsɔe kɔ da ɖi. Meka ɖe edzi be ga ɖe mea wova xɔe le wo si kɔ va yi wɔlɔ be ame ɖe menya nu. Biblia megblɔ na mi be wotɔ dzo woƒe asabuawo, wotɔ dzo woƒe ɖɔawo. Eya tae eye Yesu fɔ eye wodzo yi dziƒo vɔ eye wo lalam mekpɔkpɔ tɔtrɔ va alo kpɔkpɔ dzesi aɖeke tso gbɔ oa. Petro tso gbe ɖeka gblɔ na tɔwo be nyea metrɔ yi ɖe tɔƒo me yi ma va yi da asabu me yi ma va yi da ɖɔ. Nɔvinye, ele na wò be na agba ana si tsa mi kpakple wotsɔ si va yi la dome. Eya koe nate anɔ Yesua yome nu sia nu si le dzɔdzɔm. Ne megba ana o ɖe. Abe enye ya va zu aleke. Tsã gbe sia gbea. Wova sana vɔ le gbɔnye. Ne wometsɔ gbɔ va o. Gbe sia gbɔ tsɔ na gbɔ va ya o lo. Ne gbe sia gbɔ tsɔ na nyi hã va nɔ. Gake ne wlo godoa wotsɔ na koklo ya va nɔ. Ne koklo me vɔ koklo zia va godogodo. Gake nyi ya gbea. Gaɖo me le tsi blibo wɔme atɔ̃ nye ma kpɔ bie ɖeka o. Ne me trɔ yi egbekua dukunyowu dɔku. Ne me va yi le koklo xɔ la mosi ɖuɖu. Ne me va yi le gbɔ xɔ la mosi ɖaɖa le ɖuɖu ma enyo ma nɔ fia dɔ ne wum kaka ma ku. Hallelujah. Esia ma nye wo gome o. Eya ta wòle na wo be natɔ dzo wa na wo. Na gba nuwo katã ƒu anyi. Yesu Kristo gblɔ na eƒe nusrɔ̃la hahoawo katã be le Mateo ƒe agbalẽ ta 11 kpekpe la evɔ enyi kple bla va sekelia. Mi va gbɔnye. Mi va gbɔnye. Yɔyɔ ma hã me kɔe. Alo? Mi va gbɔnye. Menye be enu wòŋlɔ ɖe gli ŋuti o. Menye nu wòta ɖe afi aɖe o. Egblɔe le gbe si me woate ŋu ase gɔme le. Eya tae wòna be woate nɔ Biblia gɔme ɖem ɖe míaƒe gbewo me na míate ŋu ase gɔme ɖo. Egbea nenye be kablegbe ye nya Biblia le kablegbe me woate ŋu xlẽ na ase gɔme. Duɖoɖo nyuia ana Biblia bliboa katã le egegbe hã me azɔ anexɔgbe me hã azɔ. Ekpɔtɔ vie eduɖoɖo nyuia ato na mi le akpɔsɔgbe me. Wowɔ dɔ tso ŋuti vɔ. Ta míabe Mawu ƒe nya menye nu siwo kɔ wɔ la o. Ta Mawu ate ŋu aƒo nu na wò hã be nàse gɔme nyuie ne gbe ƒutu anyi ne ko. Ebe mi va gbɔnye. Mi ame siwo
agbale mi ame siwo le agbagba dzem mi ame siwo katã le agbagba dzem eye agbale miakpem mebe mawu meyɔna kufiatɔ mawu meyɔna dɔ ɖe mawɔtɔ afɔkɔ afɔ asi ɖe atame afɔkɔ anɔ mɔ kpɔm be ame aɖe ne va nam ame aɖe va mi aƒã nam ame aɖe va wɔ nam aleke mawu mewɔ adɔ kpakple nene ƒe amewo o eya ta eye Yesu le ame yɔ ge ame kawo yɔ tɔƒodelawo tɔƒodede dɔ menye fefe ƒe dɔ o menye dɔ ƒo asi o eyɔ ame kawo hã eyɔ amlɔkɔe xɔlawo edɔ ma hã menye dɔ fafa yi o ne kpɔ ŋɔŋlɔ kɔkɔe me bablawo ƒe amea agbledelawo efiawo woe wòyɔ ame siwo wɔna dɔ sesẽ ame siwo wɔna dɔ eye wonye be nu nyuitɔ ke ake woe koe woawɔ woawoe mawu yɔna ta wo hã ɖe nenye nane wɔ la ɖe nutete le asi o be nate awɔ dɔ nate wɔ dɔ kpakple mawu eya ta ye wòyɔ wo ɖo eya ta meganɔ anyi azɔ ɖe matrɔ le eme o be mi va gbɔnye mi ame siwo le agbagba dzem ele agbagba dzem eya ta wòyɔm ɖo ke do dzesi be agbagba dzedze wɔ ɖeɖe meso agbagba dze vɔ agbalẽ kpem nu yiwo ne lɔ ɖe ŋuti ya wosɔgbɔ akpa wosɔgbɔ wɔ ŋusẽ wosɔgbɔ wɔ nutete evɔ nye be ya nutete le esi ya na o haleluya enye be ne eva ye gbɔa yate atrɔ eye be mi va gbɔnye mi ame siwo le agbagba dze agbalẽ miakpem nye la mawɔ nu kɔ mana dzudzɔ mana dzudzɔ mi ŋutifafa dzidze me dzudzɔ ele dzudzɔ la me evɔ ŋutifafa mate nɔ agbe me nenye be ne le veve sem o nenye be ne le dɔ lém o ŋutifafa mate anɔ agbe me dze mate anɔ agbe me nenye be hiahiãwo le ŋuti o si wo kpɔkpɔ ŋuti ɖoɖo o ta eye gbɔgblɔm be mana dzudzɔ mi la gɔme nye be maɖo miaƒe hiahiãwo katã ŋuti haleluya menye maɖo miaƒe didiwo ŋuti o maɖo miaƒe hiahiãwo ŋuti ame aɖewo ƒe ŋkuwo lolo woƒe ŋkuwo lolo akpa woƒe ŋkuwo lolo eʋu ye franci yevuwo wɔyɔna be deux chevaux be edzowo ʋu da ɖe tɔgbuiyɔvi nye aɖe gblɔna be amewo ƒe ŋkuwo le nenema nu gã ko kpɔna nu gã ko dia na wo ɖokui awo ebe mana ŋutifafa o ŋutifafa anɔ asi o elabena nu sia nu si hiã na wò la enye Yehowa wɔ wò la matrɔe ana o vɔ afi wòanɔ nenema ebe mitsɔ nye kɔkuti la ɖo mia ɖokui dzi fia Yesu va le enya tsɔm le afi ye Eliya gblẽ ɖe Elisa gbɔ le ye Elisa se gɔme ɖo Elisa nɔ agbleme ŋlɔm kple enyi eve hafi woate ŋlɔ nu ɖe dzua ele be kɔkuti ɖeka na wɔwo kple via ɖeka na blawo ɖe dzu ok eye enyi eve ne wogalolo sɔ hã ne wogakɔ sɔ hã ŋusẽ mele wo si ɖeka o enyi aɖe sesẽ wu ɖe koe abe ame eve mate anɔ anyi kɔ wogbɔ kple vea ŋusẽ ɖeka ya le wo si o amea ɖeka sesẽ nɔvia vi ɖe koe alo gbogbo ɖe ta ne nyi eve le nu ŋlɔma ɖeka ye nye nyi sesẽa ɖeka ye nyi gblẽa enyi sesẽa eya hena enyi gblẽa yina fi xɔdibo ne yi ta ame ye le wo kplɔma ame ye le wo ɖɔm ɖoa enyi sesẽa ye ko gblɔna be to afi ɖo gbe wɔ na enyi sesẽa le kɔa enyi gblẽa ko le yome nɔ ge ta Yesu be mitsɔ nye kɔkuti ɖo mia ɖokui dzi gblɔm be nye hã menye nyi kpakple mi mawɔ dɔ kpakple mi nyewo ɖe mi nɔ ŋuti abe enyi gblẽa fofonye Mawu fofo la ɖe eye ele mia kplɔm ne fi wo be ma yia nya me ese ge ne me dze mɔa kɔa wo hã na kplɔm ɖo kɔa mie yi ge ne wa ma te me naneke hã nye ɖeka me su be ma wɔe
Hallelujah. Parlez moi ça faut mia dowe nyere kapa me badolo je chomia nya ikena baneva. Yesu de kabe Yesu. Aten awodwa o mano me afi va di me na nye gomme kpola le vide siwe adogoto doa me e ya tai obe va to nye kokutire do kioji ora kana fiako. Nyama oge ma wele mo ma weto jio ma we eye mama vide o papele o. Fiazi kwisi wa namba ma no ejila. Madamo na oba hana no eji. Hallelujah. Otika kwesi wa tonamla madamo konti okomake na no hanjio. Le wana sagban le tawi adreliam edo gba fufu abe otika kwesi no jinye le gbowola na bo avanya hajiji e wa bawo ha waji. Hallelujah. Ebe mi to je ko kuti do mi ado bizi. Agomele. Ito mi ado kio abanye kulu ene. Abanye kosio ene. De mi ato mi ado kio abe. Ka fere ni atade. E plenire. Na be de plore m kai na nyene. Owenya me ya me aflore m kai na nyene. Ne nyi ntu aplu ene nye. Na nyi nyonu akosie ene nye. E ka fere tawe. E to ene nye. E ta obe mi to ni afako ni ko kutire ni ado kio ji. Iga wonye be mi wo pe abe alesi nye ha mo wona e de gomen e be mi so no le gbonyi nu ka mi aso le gbo Yesu bobo do fire ani ba le vie to wa e do to fofo le nu katan da le be mi ha mi aso tododo fofo la le Yesu bo abe alesi pe Yesu do to a fofo a de ma kenyo ha mi ado to mi afofo dipo bi to la enyema. Amen. Biblia be eyo doto ikaka kuma akula tichoganti la gaya mele nyasem bele na ebe ya agba ana ya tojo ana si le yo pakle efo echosiva ila do ye pakle efo gbede do me na edo tewe ekema ate agede ojuso ebe elavena nye do me fa Yesu wa domeni fa enya ma fatu le doku me di gana edoku do di gana edoku ya anye be ma va atodoku ya kosavo de niata o ebe eye be bobo do kwinye de anyi le jima eye mi akpo jujo na mi afo no nenye be me bobo do kwio de anyi le Yesu go me bobo do kwio de fe afote me chofu ko kotire do ki oji eye me sro alesi odo to fofua le nuo katame e ne wene ne mawo nenye ba musi ogblo mo wo de ji pepe e joji na o mo joji na o mo wo de ji o la e ke ma wo luwo mo le gbo de me poge apo wo luwo ati jojojo e yo kata yi me ne wo luwo ti jojojo ya e ke ma le ke ne je poge la ni bandiro no vi e we ni so no la bonne. Ne nieto Kristo pe ko kutire nyado kujire. Nu ka le gozo ge chwe menani. Nu ka ni akpomona. Nu ka ni akpomona bo asuniasi. Nu ka ni akpomona bo ajode ni aji ne je mi je Kristo yo. Nu ka ta ole ni ayomdo. Ele ni ayombe mi atroji. Novi Jima totro manye ba ole kayole. Atro jimanye ba atro o tamasusu. Atro nu goma sese. Atro ale ye ne po hehe ado. Chan ne hosebe ye pe jila we wo nu pakle. Etae ye le fukpe magbe. Nenye be nezuji matrola ase gome be esiye me nyama okoro na e fagbo esiye me no zole ma okpo mosi o tana eji ola esiye me nyama mo la eye we be le yale we gbe yale ma
fia mɔ si wole be ma to la me ekema nu woatrɔ nɔ adi azɔ be yeanya nu si nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu anyigba kpakple dziƒo la ƒe lɔlɔ̃nu eye adi be yeawɔe nenema pɛpɛpɛ mate agava yi nɔ kɔ dam ɖe anyigba ta evɔ nenye be anyigba Mawu gbɔna eŋlɔ ge gbe ɖeka abe ale yiwo ŋlɔ na pɔnketi nke mekɔna da ɖe anyigba ta Yesu Kristo be dziƒo xeviwo kpɔ atɔwo le me abe yiwo kpɔ dowo gake amegbetɔ yi makpɔ afi si woaziɔ ta ɖo o ta nenye be ne ƒle anyigba be kple susu be yeatrɔ aƒe ɖe dzi kasia nanya ame va xɔe ne wɔ leke agblɔ be wo be anyigba ta ye nanɔ avi fam ɖoa mavi fa go eɖo abena enye be ame aɖeke mele anyigba dzi nɔ ge tegbetegbe o ɖe haleluya amegã sodzi ku woɖi va yi sɔ ɖe mekawoe si o kpeɖe kuku aƒe neni wòkɔ dzo neni wòtsu ate xlẽ wa aƒe yiwo sodzi tsu le togoe ate xlẽ wa ba metsɔ ɖeke dzo o ɖe woɖi ɖe aƒe mea womeɖi ɖe aƒe me hã John Holt Sovinto nuka yɔ dui aleke kpɔ meka nye wobe consul hã eye sodzie yɔ ya aleke sodie yɔ keme sodie edukame pɛ sodie me divi lo France edzi Germany edzi Chine edzi Japon edzi yɔ kpɔ vi aɖeke mele ye sodie be tso aƒe na le eƒe agbenɔ o gake tso ɖe edro ɖeɖe dzoa yen katã nanɔ kɔ dam ɖe anyigba nɔ vi fam ɖe anyigba ta aƒe ne etrɔ dzime eya ko hafi ye mekpɔkpɔ su asi wo be nakpɔ ɖeɖe ame si metrɔ dzime mete le ɖeɖe kpɔ ge o ta Yesu le yɔm gbɔ bia gbɔ be natrɔ dzime mele yɔm be nava hame ele yɔm be na nu kɔ natrɔ dzime ele yɔm be na nu kɔ nagbe nu le trɔsubɔsubɔ gbɔ nagbe nu le kɔmamawo gbɔ nagbe nu le dekɔnu siwo be de ame dzidziwo gbɔ nagbe nu le nu manyomanyo ɖe sia ɖe gbɔ nagbe nu le nu vɔ̃ gbɔ abe ale yi Mawu lé fu nu vɔ̃ la o hã lé fu nu vɔ̃ nenema esia ye dzimetɔtrɔ ale yi ye Mawu lɔ nyateƒe nenema eye dzimetɔtrɔ ale si Mawu lɔ kɔkɔnyenye nenema esia ye dzimetɔtrɔ ne trɔ dzime la ekema ate akpɔ ɖeɖe ne kpɔ ɖeɖe ekema mɔnukpɔkpɔ su asiwo bena nate anɔ xɔlɔ kadodo me kpakple Mawu ame yiwo trɔ dzime woawoe kpɔ ɖeɖe ame yiwo kpɔ ɖeɖe woawo koe ate anɔ xɔlɔ kadodo me kpakple Mawu eye Mawu va yi yɔ Abraham le Ur eye wogblɔ nɛ be dzo le fofowò ƒe aƒe me dzo le fofowò ƒe ƒomea me dzo le miaƒe dua me eye nayi afi si mafia wo la nayi ɖe anyigba si mafia wo la dzi eye mana wò ŋkɔ anyɔ mana nasɔgbɔ ɖe dzi dukɔ geɖewo fofowoe nanye eye anyigba dukɔwo katã woakpɔ yayra to mewò la ɖe Abraham trɔ susu ye ta wòdzo ɖe wòtrɔ dzime ye ta wòdzo le fi ma ɖo ɖe metrɔ dzime medzodzo ge o haleluya ta dzimetɔtrɔ eyae nye nu gbãtɔ ne trɔ dzime la akpɔ ɖeɖe ne kpɔ ɖeɖe ekema ate ado ka abie xɔlɔ kpakple Mawu eye ma Abraham wɔ ema ye Biblia be Mawu yɛ be ye xɔlɔ haleluya efia ne le xɔlɔ kadodo me kpakple Mawu pli ekema ate anɔ xɔlɔ kadodo me kpakple ame siwo nye Mawu viwo mi le nya gɔme se ma
ame ɖewo gblɔna be yewoxɔ Yesu. Yewo vana hame sɔli Kristo hame wovana sɔlime. Medzi agblɔ na nyi be ɖe. Kristo ha ne ko wole abe dɔyɔƒe. Hallelujah. Ame sesẽwo ɖe. Wometsona ko yia dɔnɔkɔdzi o. Dɔlélawoe yina. Ne kpɔ ame sesẽ ɖe wòva dɔnɔkɔdzia, ɖe kplɔ dɔnɔ ɖe va ye. Ebe yava kpɔ dɔnɔ ɖe ɖa ye. Ne ame aɖe le kɔa dzi da ɖi gasia gamea, eya dɔléla ye wònye. Ta mi katã dɔlélawoe mi nye le teƒe ya. Hallelujah. Ame sia ame kpakple eƒe dɔléle. Ame aɖewo yi kɔdzia, atike tie lo. Ame aɖewo yi kɔdzia, enuɖuie ho na. Ame aɖewo yi kɔdzia, aklolie ho na. Ame aɖewo yi kɔdzia, alɔmadɔmadɔ efu ɖe na. Ame aɖewo yi kɔdzia, wobe eʋukawo gbe be eʋua ŋusẽ yi kɔ le yewo me to ma esese akpa. Ame aɖewo yi kɔ minya wo katã wo le teƒe ma be dɔyɔlawo nekpɔ yewo gbɔ. Nenema mieva Mawu gbɔe ma. Yesu Kristo be menye ame siwo le sesẽ wowoe nye dɔyɔla o. Ebe nye menye ame yiwo ɖi nyo na wowoe xɔna Yesu o. Ame yiwo ɖi menyo na o wowoe xɔ Yesu. Alo? Ta ye xɔ Yesu adi ɖeka ko ɖi atrɔ kekea. Awo ɖe. Ɖia mate trɔ zi ɖeka o ɖe. Ta ne eva fia ye ne be nɔvi be gbe sesẽ akpata yi mate anɔ hame kpakple wa. Ke menya nu gbe ne to. Hallelujah. Ame aɖe eye wòva nɔ anyi le afalatse dzodzo le wɔm ta fifia le totom eva fifia ɖohi me sisi alame me sisi dɔnti o. Que je fais oh, comment on a pu la me donner? Hein? Nos vies à meilleur. How vie le Christ va amener à m'aider. Mais de au dévotayo. T'allez y mountain chomio po. Tu vois? Mi gagne nous vont leur fio yomi ne ne ma ko na tension mo kata ne ni kata ni de mo na Kristo le afitro le nyantia ni ano nyom beji vi aka afiwa baba kaka no ba dora ko mi kata ni aso pakli ta ne le hono kadodo nyi to me pakle mau ya ko na te ano kono kadodo me pakle evia mamle o ha la bana ne no eta na no via ne lɔn Mawu alɔn nɔviwo katã ne lɔn tɔwo alɔn tɔviwo katã ne lɔn nɔwo alɔn nɔviwo katã amen. Va enua nye be amegbetɔwoa woɖokui ko wolɔna eta meganye amegbetɔwo zu ame le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me amen. Nenye be ele xɔlɔ kadodo kplikplikpli me kpakple Mawu la, ama tso xexea gbɔ. Anya nu ye nye xexea si Mawu melɔ. Anya fi si ye mama le xexea kpakple Mawu dome, Mawu ƒe fiaɖoƒea dome. Anya be ale gbegbe xexea gblẽ ɖo azɔa ne le nu kpɔm to Mawu ƒe ŋkume, ne le nu gɔme sem kpakple Mawu ƒe susu, Mawu ƒe gɔmesese, ta anya ale yi gbegbe xexea gblẽ ta madzro kpɔ be yeava yi age ɖe xexea me, awɔ xexea me ƒe nu. Va yi nye be ne nya be ame yiwo katã le xexea me, Mawu lɔ wo, Mawu wɔ ɖe woƒe nɔnɔme nu la, wo dzimedidi vevietɔwo eya nye be yeaɖe wo katã le xexea me be ne wo hã woage ɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la me. Berekuɛ me le kɔkɔma? Hein? Maɖa dzi kpɔ be yeayi xexea me, ama tso xexea gbɔ, gake ame siwo le xexea me la, adi be ɖe sia ɖe, yeƒe nutete ɖe sia ɖe bena yeaɖe wo atso le xexea me, bena wo ŋutɔ hã woava Mawu gbɔ, ava nye gomekpɔlawo le ɖeɖe si wònana la me, le agbe si wònana la me.
ekema Mawu ƒe dɔlawo le kpɔm abe Mawu ƒe dumevi enye. Dumevi, Mawu ƒe dumevi nyenye, Mawu ƒe fiaɖoƒe mevi nyenye ƒe eŋusẽ azu tɔwo gome. Eye nu ka abe dumevia azu Mawu fiaɖoƒe ƒe dɔwɔla adze dɔ wɔm na Mawu ƒe fiaɖoƒea ƒe keli kple takeke. Nu si ye Mawu yɔ mi na ene ye nye ma. Nu si Yesu yɔ mi na eye nye siawo. Fifia ɖe fe kae miaxe? Nu kae miawɔ ne be miatɔ na yɔyɔ ya? Nu ka miawɔ? Le Luka ƒe agbalẽ ta 9:24 kple 24 mea, Biblia be egblɔ na wo katã bena ne ame aɖe di be yeadze yewo nye me la, negbe nu le ye ŋutɔ ɖokui gbɔ eye wòatsɔ eƒe atitsoga gbe sia gbe, gbe xoxoa be gbawo tso gbe eye wòadze yewo nye me. Elabena ame si adi be yeaɖe eƒe agbe la atrɔe, ke ame si atrɔ eƒe agbe ɖe tanye la aɖe. Eye wòyi dzi be elabena vi ɖekae wòanye ne ame aɖe akpɔ xexea me ƒe kesinɔnuwo katã ƒe nu nyiwo katã evɔ wòabu eƒe luvɔ ya. Luvɔ le vevie, Yesu nye eya ta wòdi be nànya be wò luvɔ le vevie, wò luvɔ xɔ asi. Be ele na wò gbãbiagba be nàgblẽ le ɖokuiwò. Ame aɖewo xɔ asi le wo ɖokuiwo ƒe ŋkume ale gbegbe be wo ɖeka xɔ asi wu ame yiwo katã nɔ anyigba dzi kpɔ, to ƒoƒuwo katã, wo ɖeka xɔ asi wu. Wonya nu ame sia ame. Wo susu amewo katã ƒoƒu, wo ɖeka koe. Nuwo katã nye wo ɖeka ko tɔ. Gbedzi ma gblɔ na wo be ne tɔwò le nenema menyra akpa, Mawu ate wɔ dɔ tso ŋuti. Petro hã nenema ko wònɔ xɔse ye ɖeka koe nye Yesu ƒe nusrɔ̃la. Ta kaka nya aɖe dzɔ ko eya gblɔe xoxo. Kaka Yesu gblɔ be leke, eya be leke. Eka mo na Yesu gɔ hã. Mava me na nenea o. Mele na wo be nàkpɔ. Ne dze anyi ɖe Yesu dzia, wo ɖokui ŋdzedze gbogbo ma agbã kekeŋ. Ete ŋu sesẽ wu anyigba gbeli dzedze. Ne dze Kristo agakpe la dzia, agba abɔbɔ. Ele mɔ kpɔm na wo. Wɔe kaba. Elabena ame siwo medze edzi o la, egbɔna wo dzi dze ge. Eye nu sia nu si dzi wodze la, atui wɔ memee. Nu si míeɖo la wɔ eye nye be míatsɔ mía ɖokuiwo ana blibo. Míatsɔ mía ɖokuiwo ana Mawu blibo. Eye mía dome ame sia ame atsɔ eƒe atitsoga adze Yesu yome. Eye nu si ma wole mɔ kpɔm na mí tso mía gbɔ. Yesu xe fe ɖe mía ta xoxo. Eye wòxe fia ɖe nuka mía o. Míatsɔ mía ɖokuiwo nɛ. Blibo menye afa kple afã. Eye míatsɔ míaƒe atitsoga. David de bubuwo gale me. Paulo gblɔ na Timote le Timoteo ƒe agbalẽ evelia etame kpukpui enyilia vevlenyi la emevli mewu nye mɔzɔzɔ nu mele nye xɔse me ɖe asi. Azɔ wɔ nu ka wodzra dzɔdzɔe nyenye ƒe fiakuku la ɖo nam. Menye na nye ɖeka o ke boŋ na ame siwo katã wɔna abe ale si. Dzɔdzɔe nyenye ƒe fiakuku le lalawom. Nenye be enye ame si kpɔ gɔme le ɖeɖeme. Mawu ɖe mewɔna fiakuku ko dana ɖi nenema o. Edzidzi wo ta. Enya le yi wo ta le. Wo ta wo ɖeka koe ate ŋu ɖɔ kuku hã. Ta ewɔe gaɖi.
ne me te yi o la ekema okukua ado fu ɖeɖe be mawo ne wɔ dɔ ɖe ya me medzi megblɔ be eyi wonye be ne nye gomekpɔla ɖeɖeɖe kpɔkpɔ mea eye ne le ka dom kpakple mawo kplikplikplia eye awɔe be nate alé wo ɖeɖe kpɔkpɔ me ɖe asi ne kpɔ ɖeɖe vɔ mele ka dom kpakple mawo kplikplikpli oa tɔtrɔ yi megbe le nɔ bɔbɔe elabena amewo gale nuwo gale yɔm ƒomeawo gale yɔm haleluya wo ƒomea me ɖe tɔgbe zikpui aɖe li zi ɖeka le ƒea me wova yi do agbe ɖa ne teti wogava yɔna wo hã ŋkɔ le fi ma kɔkua ma be yexɔ Yesu yegbe nu le mia gbɔ eya ta tɔgbewo mieyɔ mi miakpɔ gbɔ be miɔtɔ miegblɔna be yewoviwo metsi agbɔ kɔku matsi gbɔ sia kɔku ne gbɔ lo grom ne gbɔ lo kɔku ne gbɔ ame le ŋkɔ yɔm le zikpui ma gbɔ wa ne be xɔ Yesu 1999 me evɔ megaxlẽ Biblia kpɔ megado gbe ɖa kpɔ metsi nu dɔ kpɔ wowɔ ma ɖe ta o 99 me 2000 me wowɔe 2001 2004 wowɔe kaka nava nya ne va yi dze afɔku vi aɖe naneke mewɔ le wɔwɔyɔ be mise va yi dze afɔku enya megava le tɔgbe zikpui kpɔm wo ta etrɔ yi megbe avɔ yi no hello eta le nɔ be nalé ɖe Mawu ŋuti kplikpa kɔlɔ kadodoa ne nɔ kplikplikpli eya ko hafi nagate alé wo ɖeɖekpɔkpɔa me ɖe asi amen ye koe ate ŋu ava nye gomekpɔla le fiakuku si dzɔdzɔnye ƒe fiakukua me Yakobo ƒe agbalẽ etagbã kpekui evelia be ame siwo to tetekpɔwo katã me eye wonɔ te sesĩe wogbɔ dzi ɖi do dzi ɖe Mawu eye woto dodokpɔwo katã me eye Mawu kpɔ ŋudzedze le wo ŋuti la atsɔ agbe fiakuku alawo ta agbe fiakuku hã le lalawom wale be nato tetekpɔwo katã me natsɔ dzidodo kpakple dzigbɔɖi ato wo katã me eye dodokpɔ si Mawu ŋutɔ awɔ na wo hã nato ya hã me nanye dziɖula hafi anye gomekpɔla le nenem ƒe fiakuku me. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta atɔ̃ kpukpui nelia ena míenye bena wogadzra kuku bubu aɖe ɖi nɔ sie nye ŋutikɔkɔe magblẽ ƒe fiakuku ŋutikɔkɔe fiakuku magblẽ eye ma kuku geɖewo gblẽna lo ni bia gɔkɔli ƒe kukuwo ta se gɔkɔli gbãtɔ wogblẽ gbenyãze ƒe kukuwo megali o gake kuku si Mawu le dzra ɖo ɖi na woa mele gbegblẽ ge akpɔ o. Kuku hiã na míwoa nu ka hiã na míwo bena míate anɔ xɔlɔ kadodo me kpakple Mawu eye wòkpɔe nye be ƒe blatɔ̃-vɔ-enyi ma wòle afi ma enaneke me tɔtrɔ le eƒe agbe me o ebe ɖe ne dzi be yeaha ya leke wòaɖo ŋuti o ne wòbia nya leke ŋuti ɖo ge ne me dzi o gblɔ be alo kadzo wo ya gblɔ be nye hã magblɔ be wobia wo be ne dzi be yeaha ya ebe ame aɖeke mele si nyo ame aɖeke mele si nyo ekpɔ menye mete mamago eva dzi ezi ɖeka wòvana ne wòva ame yi dze megba ye ɣaya kaka me be manya be ti ava ame mu dze megba enyateƒui toto ye kɔe ne le Yesu be edzi be yeahaya ebe ŋlɔ wòtsã be ebe ŋlɔ blema nyawo katã
xoxo mele kpɔmo mana mɔ ato gbegbe afi ye de xɔso mɔ mele yewo le mɔ ɖem to fi ma na o ele mɔ ɖem to fi ma ele mɔ ɖem to fi ma nu ye ne tɔ be ye nye kuxi le yeƒe agbe me eye amawu le wɔwɔ ge wòanye mɔ si dzi na to age ɖe wò ŋuti kɔkɔe me wò ya gbegbe nu le wò bli ma gbɔ ko eye nagblɔ na amawo be nye Yesu mava mehiã o owòe mehiã eye ata míate katã míate na tso adzi haya be mehiã o ɣe sia ɣi wò amenuvetɔ wò ŋkɔ eye nye nye sitsoƒe wò ʋu eye nye dzidzɔvudo si menye maku le ano mehiã o ɣe sia ɣi mehiã o wò Yehowa koe nye nu sia nu nam Yehowa di nam na bena mate atsɔ nye dzi blibo kple nye ŋusẽ agba ana si he tsatsa ɖe nye kpakple etsɔ si va yi la dome bena mate age ɖe etsɔ si ne dzra ɖi nam la me bena wò ŋuti kɔkɔe katã na ɖi go le nye agbe me le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me eye le ma yi me mi le haya dzi me ame yi kpɔna nudzɔdzɔ be nyawo gbɔa wòakpɔ egbɔ na mi loo. Sia